Бороҕоннооҕу ыры үңкүү коллектива 1954 сыллаахтан районнаагы культура жетигер териллибите. Оччотоогу кемге кор териллитигер сагалааччынан бэйэтин кылаатын киллерсибит киһинен буолар, бары ытыктыр, убаастыр, кен туттар киһибит, саха АССР культуратын үтүөлээх үлэһите, үлэ кыһыл знаметын орденын кавалера, бүтүн союзтагы хоровой общество туйгуна Семен Гаврилевич Васильев. Бу кемнерге кор коллектива жокускай коракы тыллыбыт «Замир и дружбу» республикатяга фестивальга сүз киһинен ситихилахтик кыттыбыта. Бу манна сүрүн составка Бороҕон кора активнай кыттыынылбыта. 1970 сыллаакка карместерынан Клара Захаровна Сипцева Третьякова үлели келбите. Манна бастакы күнтен эдер ытчат активнайдык кыттан культура жетин бир тутак коллективынан болбута. 1971 сыллаакка кор коллектива Саха СССР культурат министерствотун атыржах ыйын өз күнүнээги 4-9 нөмердэх бирекэһинен Народнай самодеятельный коллективтен ааты ылары сетиспите. Же ол кемтен бу ааты үрдүктүк тутан районнай республиканский Россиятагы бүтүн союздагы күрөктерге, фестивалларга, концерттарга кыттан Жон Серге билинитин ылан келле. Үтү жору күнүнен күндү доғыттыр. Быйыл 2 сүрбе бир сылга бағалайбыз икипереп күлүмнүр атынан тойон мөрү культура кейнин Ырыа Үңкүү Народнай коллектива. Народнай самодеятельный коллективтен үрдүк атылбыта бэйхин сылын толла. Бу бэйхин сыллар устата, бу Народнай Ырыа Үңкүү коллективыгар төһөлөөх элбэх киһи ыллан тоян үңкүүлэн аспыта болой. Ол курдук күн бүгүнгэ дылы, ыллы тоя үңкүүлүү айы тутасылжар биһиги көктөөх кыттаачылар бытыгар эти истиң эгарде болохтун. Бүгүнгү бу Бороҕон Народнай хора териллибите бэйхин сылыгар анаммыт акты түһүгетигер келен олороллор. Василий Степанович Парнюков, Российская Федерация Саха СССР культураларын үтөөлээх үлэһите, Россия үтөөлээх онна образцовай коллектива, ого Ырыа Үңкүү Народнай коллектива кенчээри ансамбл төрүттэчте, онна сылаячыта. Келен олорор Саха республикатын культуратын үтөөлээх үлэһите, бу Бороҕон Народнай хоругар балетмейстерынан айымнялаахтык, тахарылаахтык үлэлээбит, биһиги мие бары ытыктыр, убаастыр, киһибит ветеранмыт Мария Захаровна Сипцева. Онна кыттыыны ылыага күн бүгүнгэ дылы баһалай сникипереп күлүмнүр атынан тойон мөрү культура кейнигер. Жабу улустагы терэхиннери терэйен ыытар отдел себедисея Саха республикатын культуратын туйгуна Валентина Романовна Варламова. Жонон күндү ыржыттар, күндү доғыттар, бүгүн бейгеттон кыржык тағаны бу бейхин сыл диен кихи мәнага эппет. Жонон күндү доғыттар, бүгүнгү бу акты түһүгетигер же кепсетибитин сагалыгын, манна ыллан тоян үңкүлэн аспыт, үтө маны жоннор бутун актан санан агыгын. Же Василий Степанович онтанен же бу Бороҕон Народнай хоругар өр сылларга эме ыллаабыт, киһи болаган боннине наяхы Народнай хоругар эме ыллан, биһиги онтон усалданнар хоробой искусстваны союзка тахарбыт, улус боларбытыгар бэйэн же сүнкен кылаакын киллербит киһинен болаган. Жанан ол бастакы кардылары актан санан агыгын. Ханны бағара сетихи туғара төрүттәк, селистәк, бутуктак булар. Таол курдук бу усалдан улуга ескүйөгөттен томторга кинненен мастаны бар буттыра. Она мастаны агар балаган диен терилден
жаны бүттүн үрәктәһәңгә улахан үләне ыпыттара. Ол жедиға бұл сырдыққа қараға тардығылақ, бұл гражданска серебі пүтолог аяқ сыл болттың кәнне бейгі жомбыт онны түмсән, клубтарынан, ыллан, үнкілән кәлбіттірі. 36-лаққа бастықы клуб тұтылы бұд, бұл Бороҕонға. Онда сразу әйілкетігер Олимпиада жанаттан әмие бұл самадетенгі көрі бар бұд әбіт. Онтан бейін түйетсіллаққа армиятта савычаңа кәлбіт Сәмеңрөз Васильев бұл бары хуа сәтті класс өріқта қейбәті бағытынан бұна армияға хәлден, улахан ансамбльға хәлден, әртчелден кәлбік кеге тұта клубқа үлелі керен бар бұд. Онна бейін сәтті ғылаққа бастықы үтчат республиканскай фестивалігер сүйіз кейілі қор тұрыр бұд. Онна қастаны салихи бәлемнен лауреадан отта бұд. Онан бұдя улахан ұсалдан ұлығын культурта хайдетігер сүрді алған қылатын келер бекей болар. Онтан жа алтымын ұсыллаққа кеніне наяқыға артымына біле баны өсте сүрдіақ саталла халаячы бар әті. Ол кейкепсеттен ана наяқыға қуарттарияр. Оттан бұл клубқа Бороҕонғы боллағынан сәттівін бесіллақ әті Народнай звания ылгар дері. Манны сүрдіақ тағырылақ жонныр өлі біттірі. Ол көдеті кәмге Саморцева Мария Алексеевна директорды әбі бет. Ол не Мария Гаврилевна Григорьева ден әме сүрдіақ фанат, культура сүрді бірінілі үләхеті үлі әбіті. Так, жеті кәмге бейгіл ұспыт культурдың сайынларыға сүрді олохан таланнақ жонныр өлілән. Мәрбіттіра. Онта кәлін бұл Ырыаға дағаны, Үңкүүге дағаны бейгіл ұспыт, бейгі бұл Бороҕон күлгіба хайдан мәрбіті. Тыңчы 1972 жыллаққа кәнчар ансамбль бұл Бороҕонға тірілді біті. Тағы онына қолы бұра үңкүүлерін тұры бұттыра бейгі ұлы ұспыт бей сағамат аланнақ білін меседдіра Зоя Гаврилевна, ол кәтті Елена Степановна, тағы оны кәтті параллельно бұл Мария Захаровна сүрді алған әліні үпіттіра. Тағы онан бұл етек Народнай званиялар кәмге ұрыққыт yor қолы ағыр балағанға көннері түмсі, Боросток түмсі, көннері самадетені Ырыа тахымығар, Үңкүү тахымға сәдеу болақтарына бұл жонлары үліліқтіріттала бейге жоммут профессиональный тахымға таққы бұт кәмдерінен мен ағабын. Қолыры Сәмен Геврович тәрібет қуара сәтті 12 жыллаққа. Бұна яқы қорын күтті бұл Бороҕон қора қол бұғаннар. Сақа серін күннерігер тиен, Москваға тиен, сақаларттан амастан, Чайковский залғарылдан, сақаларттан амастан, Гран-пластинка ауылдан кәлбеппет. Онан бұл Сәмен Геврович тәрібет қуара, яқы оны бұл Бороҕон қоры қолбан. Сақа самадетені хоровой искусствотын амастан Россияға союзға тағабыт кемнері болар. Онтан тута 7-10 сыллаққа бүтін Россиятағы фестиваль тоқ бар әтабын барытын, Орионтан сағалан дарына бастығынан бары зонаны бартын көян, Москваға тиен түмік концертге, кирерге конкурсқа әме көянмыт сиестерді барыстарығар ылдырческадық сейіппет, онына Россия правительстветін, Союз правительстветін телеттірі кәлін күттіғын бұттыра. Ол қыллабы бүккәдіне 2 нөмірі бербеттіра. Оны толыры бүккәдіне бүтін Союзтағы Хоровой субсепредседателі профессор Соколов анам менен иле бетіне кәлін қаз бейдебетін илі тұтан әғардылан вы первая ласточка из севера ден үддік санауылы берен бар бітан. Онан жетедік Народнай қор үйескәбет кәме жетенді ұлыған сетихилеттен сағалымыда. Мария Захаровна эн беге улус пытыгар бу үңкүү сайдытыгар эме бен
улахан кылааккын киллербит киһи болагын, ол курдук Кемероватагы культура институтун битерияккеттен бу дойдугар 1979 сылтан үлелиген. Бу сыллар устата ян бу үңкүүнү уһуячыры болбакка бу келиңе сылларга бу үңкүүттери үйетитәчи быһытынан сүрдэ халбак үлене камнаһыытан келлин биһиги оннонтон культура үлөһеттерен яка сүрдэ макталлаакпыт. Онон жа бу Мария Захаровна ме ахтан санаан агыкка Бороҕонногу Народнай хорга жан балетмейстеринен келигер онно үңкүү кайдах этей оннонтон самай же киннäгән онны белети көрбүккүнүй бу үңкүүттәртен игенче онтон ахтан санаан агыкка. Бороҕонногу Ырыа үңкүү коллектива 1971 жыллака тереллебите. Культура министерствота атыржагы үс күнүнәгы бирекәһинен. Онтон манна культура салатын хебедисея Николай Савич Пестряков атыржагайын сүрбе хетте күнүгер. Эте хыл бу Бороҕонго үңкүү Ырыа коллективын терьер туһунан бирекәһе тахарбыта. Ол бирекәһегер бастакыннан кармейстер штатыгар Сипсова Клара Захаровнаны кини ол инне бу орионна культура жетигер уусуран салаячынын үлели хиджибыта бэйте 1970 жыллаакка культурный сырдатар училище Корбой салатын битерин келен манна уусуран салаячынын үлели хиджибыта. Кинини кармейстернан онна бу 71 жыллаакка хаңа үйөраган битерен келбит Зоя Гаврилевна Протодиаконованы балетмейстернан анан биркәс тахарбыта. Жол кемтенле бу анал үйрәктәк специалисттар иккен үлелән кирен барбыттара. Бу билден туран очотауга кемге анал үйрәктәк кармейстер да агаяқата балетмейстерден олох суогын керете. Культпросвет училищені үңкүү халатын саңа битерен келбиттер де хаңа үлелән эреркемнерете. Манна этяхын багарабын бу училище амбастакы выпускницата Елена Степановна Прокопьева 6-19 жыллака үлели келбите бу культура жетигер. Онна кине ме атыныштак үлелирете улгынан баран үйраган быгытынан үңкүү кургогун терен же ычаттары муньян ан бастан олох бу коллектив төрдө болбут кехинден болар. Зоя Гаврилевна үлели келен баран билен туран ол Елена Степановна үйрәппет такайбыт жоннорун эме ылан халгы үйрәтен үлелән кирен барбыта. Онно мен актыхын багарабын бастакы үңкүүттерге Анна Анатолий Протодиаконовтар баалар эте. Люция Анатолий Мырсановтар баалар эте. Билден турата хамай улус биллер үңкүүттері Никита Алексеев, Иван Федоров баалары. Onun tahının, o senin elbək bağayı ıççatı munyanlar ünkülep bittiri. Ulaqan kollektiv teriyenler. Ja oleyin ballağına bile Елена Степановна олохтан қаллар бұд kurhuğuttan tebinen Zoya Gavrilevna hüddağ çüyeddik ülelebite. Kendiler bastakı bolanlar bu Елена Степановнa'da bolun, Zoya Gavrilevna'da bolun, oruyonga ıtıllar, ulaqan terehinlerge, ulus respublikaga ıtıllar, ulaqan körektahilerge, konkurslarga, olaq naha çüyeddik sitihilaqtık kıttan kiren var buttara. Ol kurduk Елена Степановна ülelir hıllarıgar bu emiye respublikaga kenglik bilden var bu da bu kollektiv. Ondan Zoya Gavrilevna ülelir kemiger kandık bağırır konkurska kiydin. Kendiler diploman bolan, laureat bolan taksallar ede. Hiti kemge baline yünkeme hana üyediyenerek keme. Onna bollağına bu ikken ülelebitlerem ye bu baline yünkünden. Onna usaldanlar paralara Mikhail Sivtsev, onna Alexandra Platonova baline yünküge Magadağına, onna Irkutskayga baranlar iki hıl kıttanlar diploman atınılan kelbitler. Bu ulaqan sitihet açıtağıға atın Respublika tagar taqsan diploman bolu diyen. Zoya Gavrilevna ülelen barbıtın kenne bu kollektiv emye sühüyagar turarıgar. Atın dağını
Sühüğer turan össe sitihilakты үлелен барарыгар атын специалисттарыме хүддаğı çöydük sitihilenmittere. Ol kurduk bu kendiki kemlerge beybi doğular bud. Kençer ansambılga jarıktanan baran spesialist bolan kelbit oğullar bud. Hüddağı albaq oğullar kelin Ol kurduk atıqpın bağırabın Маргарита Самсонованы, Елена Винокурованы, Лена Григорьеваны, Ульяна Наговицыны, хити курдук бәйбі тоғылар бүк кәләнлер білін бачаңыдлы дағаны үләлі хиджалар. Хүддақ үшіге еті бәйбі тоғылар бүк кәлән бәйлерін ұлыстарығар bu kulturаны сайыннаран үләлилдері бейгі онтан үйері бітірі ұрыққа көліне үләхеттер. Аны әтеқпін бағарабын бұл үләләбіт балетмейстердір. Бары кәреті. Репертуардара сақалы үңкүүге. Ордық балқомталарын ураллар әті. Онан бұл сақалы үңкүү бейге улус бұтығар bir saydıbıt uluğundan bolar. Respublikaga kolabor kiyengdik biller folklornay ünküleri turuararından. Respublikaga atırar biligin te biэрии da lihidjar Anastasia Vasilyeva bolar. Kinini Respublika jürilara barı kayğanlar. Kini turuarbut ünkülerin folklornay ünkülerin atın baletmeisterlerge kolabor oңostollar. Hitindi gite kenneyi kemge Hüddağı çügey tradisiyalar ösken bardılar, behigu ulusputugar. Tığınca 909 ağı sıllaqqa. Valentina Alexeyevna Sivtseva ulus koreografların tümsütün teriyen turar. Bu hüddağı çügey terehin. Bu ünkü tümsüte terilden ulusputugar barı kollektivtar. Десат оғытыттан хағалан, оскола оғытугар, үлехет жоңға, онна сағырбыт жоңға. Әлбәқ коллективтар бар болулар, бары хүрдәғ шүйді күлелі қамсы хидалар, конкурстарға қытыннақтарына қаяндағаны бір истәқ месілерге тексәллер. Итені тағынан мен әтеқпін бағарабын, бұл орионна культура жетігер, үлеләбіт балетмейстердар, республиканскай арас көрүмнәк конкурстарга барытыгар кытталлар. Onu тахынан те улахан мероприятияларга мие холобор те Азия оголары деңге сака хере үңкүүдүр ден улахан конкурска, котугу холустен конкурска, жонтон дагына атын элбек конкурстарга курутун бу ситихилактык кытталлар. Онна республика тас өттүгер. Bu Россия hinağı konkurslarga. Onu tahından Россия tahınağı omuk silderer kıtta baranlar konkurska kıttan. Sen bir öttük karalaq keleller. İti behegini naha verder. Bilingi spesialistler. Ürdağ ulakan tahımga. Ülelilleritten behegi ulusput bu jonlara kiyen tuttallar. Онна bu bilgin dağını üleli hiccer. Bu kolabor oriyana kultura jetin balетмейстера Ольга Петрова da boldun içindik eder spesialistler. Emiye bu tahımı ıhıktı össe indigitin küskö ödelen bu ulusput kultura tahaydarıgar küskeme buldaktara den hürdağın den erenebit. Валентина Романовна эн бу Бороҕон хоругар 1907 агыс сылтан ыллы тоя сылжаган. Жонон онтон бу Бороҕон Народнай хорун бу сылдарга ыллан келбет жонун сергетин харместердарын энже самай онтон билер кихи эн боллаган де. Онон жайынгиттен сүрдэ гамия истин актыны күтөбүттере. Мен Бороҕоннагу Народнай хорга ан бастан 1907 агыс сыллактан ыллы хиджабын. Мигин ан бастан Сахарспутун культуратын туйгуна. Мен элеген бочоттагылыктагы Мария Алексеевна Бурцева ыңырбыта. Ол онно ан бастан үйраган бөтерен эдеркен Мария Комиссарова ден эдеркен бай карместер кыскелбите.
Ол онно бихе жыппыт кинеха отон очта кимге барта эдердерети бит. Эдер багы кеха агыс частан үлебит кендиттен баран ахан ужуннан баран баджа кеха агыс частан эрписе болар эте. Ол онно же хүрдәг чуйдук онтонлата мен хорга хылжабын очтан бачагалы жеби курдук. Онна самы элбек карместерга лабыт мен болохтакпын. Тойда такына билигин аган курдакпына уанча карместерга лабыт өппин. Онтон мен самай бу төһөдаганы кылгас кемге үлелетер бу Мария Комиссарованы, иннекенчи готовцев кыллабытым. Антонина Гурьева ден хүрдә ошугай таланна гаме музыкальный училищені бүтерен келен эдеркен бай кыз келен бияка кастахыл үлелебите хүрдәк таксылактык. Ол кенне боллагына кем кенникенниттен бияка 1990 Светлана Сергеевна Гоголева келбите. Бу син өрбаа үлелебите бияка 6 сагырлы олга энкеле хог үлелебите. Бу үле жиркемнеригер биге корбут хүрдәгын сайдыбыта. Арас улахан конкурстарга кыттан гран-при, лауреат, дипломан үрдүг аттарын ылан келбиппит. Билигин даганы бу Народнай хорга мен сагынагыттан онна бу Светлана Сергеевна 1990 жылга келиягыттан очоттон баччагаллы биге хорбутугар ылды хыджар колобур ити Розалия Ивановна Лебедева, ким Саргана Кимовна Бурцева, кимеремит умнохпун Федотов Василий Васильевич, Планеда Бурцева, ким Иван Дюдюкин, Винокуров Алексей Алексеевич, Наталья Константинова, Атастыров Григорий Курдук, бу хор членнері очоттон бачаңады олох бирде да көтүппекке бу ыллы хыджаллара хүрдәк кайгалах жылыбытта. Осына хоргылдыр ден наха чүгей. Ки кадәрем бир тыңга кирерди. Наха албак колаханан ыллан кадәр ки наха чүгей тугары энергияны берер осынан. Олин бу олин даганы болоттон ол эдер эрдәктерине бу хорга хыджын бачаңадлы бу билеген беге эдер карместер битегер Айталы Анатольевна Слепцовага билеген даганы Народнай хорга ыллы тойы хыджаллар. Онтон очтоо кемге билген эте музыкаген улагандык оңгуллар кемигер бияка аккомпаниаторнан биге ветеранмыт сахаспытын культуратын тойгуна Юлий Васильевич Готовцев аккомпаниаторнан хыджарете кини боллагана хоргере болбакка солисттарга имбартыгар даже үңкүүгө бутта үңкүүлерге имбартыгар кини оңюрете. 2 частах концертге олох тугун бетен тук платоктах болачы. Носовой онтуатын северуктукта көлөһөнө такса-таксалок. Үрдәг жойдук олох ис сүрагаттан олох ажас сүрагат жайбакка 2 частах концертге бартыгар кини оңюрете. Ырыагары болбакка хоргере болбакка ити үңкүүгө эмия. Ол кенини таханан өссө бияка хорга хүрдәк көмөлөк аккомпаниатордар музыкальная школа преподавателя Ирина Ефимовна Васильева, баян клаһын преподавателя Иван Советович Байшев, курдук аккомпаниатордар бияка күскеме болбуттара. Ол кенниттен бу өрсылларга музыка школатын баянгы клаһын преподавателя Станислав Николаевич Луковцев билгенге жери бияка хүрдәгын күскеме болар. Оннотта бу хор хиттен Эрджон ансамблын долан Эрджон ансамблын эме хүрдә шуйдык салаян үлелете хыджар. Онан түгенен туһадан мен бу бияка үлелебет харместердабыт, оннан бу аккомпаниаторнан үлелебет көбөлөспүт күскеме болбут жомутугар беге тойон мөрү культура кинен коллективин атыттан улахан макталбытын тердебит. Онотан бие очтоо кемге хүрдә очугай ырыалар биле бигеттен бие корбут самай тугунан дия бие корбут очоттан бачагадлы ити иннекенче Готовцев өреппит. Тойон мөрүген Василий Зиранов композитор сурубут тойон мөрү ырыата беге самай визитный карточкабыт болар. Буруны бие канада хырттакпытына курук репертуарга келлерен ыллы тоя хыджабыт. Каста харместер келлен уларыйден сен бир бу репертуарга оннотон Павел Акимов музыкатыгар мөрө бараксаммыт вокальный хореографический композиция каянда бияка бу репертуар бытыгар бар. Ону теңе тон очотоо кемнерге Светлана Сергеевна сагана охуахай кылла хары бараксан
Быраһай күөх сайын. Онотон олохтаах автор самодеятельный композитор Ким Петорович Колодезников же дойден ырыалара бу биһиги репортаж бытыгар өрүү бааллар. Оннотон манна очутаға кемге те бүкенники ағуон сыл бүтүлеригер, тоис тоғуон сыл бүтүлеригер биһиэха эдер кескиллях билигин те заслуженный артисттар болдулар. Анастасия Готовцева, Александр Ушинский курдук эдеркен ырыһыттар очутаға кемге биһиге хорбутугар солисттарынан ыджыбыттара. Онна кинлер бу солисттер ырыалара республиканский конкурстарга Хаян даны бу гран-при атыгар бихинар тиксер бит. Очтаа кеңмети холобур 1992 жылдардағы фестивальга, осыдан улахан фестивалларга. Ити хевеске кемге биэрии бу хорга хыджар жону онна үңкүүгө хыджар бу коллектив жоннору биддилен жону бараларын үлелериттен босқолон, хамнастарын төлүнөн туран. Бу оройонной дом культура мустамыт ыйы быха репетициялар болалар эте. Олихин хүрдэ ошуе белемнэ боламыт дебу республикатагы улахан конкурстарга постоянно гран-при улахан лауреат үрдүгатыннар ылан келер бит биһиги. Валентина Романовна енетен харбытын курдук онтон уруккоһулларга тесеттонус, агохонус сылдарга дойду үрдүнен, сахабыт сүрүн үрдүнен онтон усран самодеятельность самай сайдан муңутан турар кеме буллайди. Ононтон мен билеген каракпар көрөбүн кулубур кулуппут жетигер олох корга бу кешегерен туралларын. Үшүгейин Мария Кимбурцевтар, Иннокентий Готовцев, Анатолий Бережнев, Михаил Бурцев, Данил Бурцев, Семен Сабынап. Дочугей олох кор болар эте. Оннук сүрдэ Наяхы Народнай хорын кытта колбахукта кор боллагана болох. Сидер сипсе бигин олох. Бачы кыргыбайдарын ухуннарын үчүгейдерин олох. Билигин онтон бу биэрии көрө олорор агам састаг жоннор онтон эхи барадаганы караккытыгар көрөн астакып болу, санаан астакыт болу. Бу сыллар устата биһиги Бороҕон Народнай хорбутугар ыллан аспыт жоммутун. Ол курдук оттон Мария Акимбурцевтар дуяттаргар ама ким теңнехеди оччолорга. Очугейде болар эте. Мария Акимбурцевтар дуяттаргар нар аккомпаниаторнан музыкальная школа преподавателя Ирина Ефимовна Васильева нар фортепиано оголур эте. Онун астыналлар эте. Оны хүрдән Ирина Ефимовна мактаналлар эте. Онотон очутоо кимге киметергим пны эдер кескилля карместер Светлана Сергеевна кемигер ким келбите. Надежда Николаевна Протопопова. Надяны ким Светлана Сергеевна хүрдәк шүйдүк мандык бейта такайын үйрәтер эте. Онда бейта олох наха музыкальный, онда наха эдер кияка хүрдәк талана карместер бу Надежда Николаевна эте. Эме кинди кемигер бигемия арас конкурстарга хаҗамыт эме лауреат ин бола җупт. Улахан фестивалларга бу нехилектен биддилен үчөйөр ыттары каяндаңыр аллар эте. Канныгара партияларынан холобор бу үчөй баритонду, үчөй тенорду боллагана. Ол онну жоннору эбэхэтне үңкүүттерге мен нук биддилен үңкүүттери ыңгыран бу Бороҕоннагы танцевальный хоровой коллективка эбен берен өсө күстәк оңороллар эте. Онну курдук. Онтон ол кемнерге эти бу Народнай хор кемигер директордер Семен Васильевич Кон, эдеркен директор очутаа кемге кем Анна Петровна Лебедева сүрдәгән сүрер көтөрете. Оны эти Светлана Ивановна Максимова, Марфа Михайловна Крылова, Мария Алексеевна Капырина, Марфа Константиновна Алексеева курдук директордер бу бейлереме хорга бехәтне хәҗҗаллар эте очутаа кемге. Хорга хаянда туралдар эте онна бу хор онно манна бу туакка транспортировка тыгар ен барыларгар келилерегер бу костюм тигитер ен белерин кылаттарын дан киллерен келбиттере япын барабын. Бүгүн келен кытыны ылбыт уластыр жоммутугар эхяка мактал, эхякантон туспейга тигер, же киргиттерги тигер, жолу хоргону онтон хамы главный катанах доробияны багарабыт. Мактал.
Бороҕон Народнай хора териллибите биэһин сылыгар аналлаах ахты түһүгетигер кыттыыны ыла келлилер. Тыынчы 900 үс сылтан жабы хорга ыллаабыт, тойбут, Саха Республикатын үөрэгэритин туйгуна, Российской Федерация үөрэгэритин бачоттаах үлэһите, мөрүн эхилеген бачоттаах олохтоога Алексей Алексеевич Винокуров, Онна жаме тыынчы 900 үс сылтан күн бүгүнгө диэре ыллы тоя сылжар Саха Республикатын үөрэгэритин туйгуна, Саха Республикатын Народ усуран айыннытын сайдыытыгар киллербит кылаатыныһын анал беле кахайката Розалия Ивановна Лебедева. Онна Бороҕон бу Ырыа Үҥкүү Народнай коллективыгар жа Үҥкүү салаатыгар күн бүгүнгө диэри сыынаттан түспекке үҥкүүлүү сылдьар Саха Республикатын культуратын туйгуна Мария Афанасьевна Иванова. Жонон күндү ылжыттарым эмежа ахтан санаан агыккайың бейхин сыл диэн бонтон элбек кем бу бейхин сыл устата ыллаан тоян аспыт дьоннор ортолор горунтан хеге меже теңге сыынаттан түспекке ыллаха сырыттаккыттен онжа Алексей Алексеевич де эн сагала кайдак бу хорга келбеккини эйигин ким манна ыллы келден ыңырбытай оны жонтон бу ыллаан тоян аспыт сылдаргыттан жа ахтан санаан агыкками. Мен тыынча 900 сыллаакка эжеген улуухуттан бу мүрү бастыгы Неберда орта сколатыгар учтал быгытынан келбетим. Ол сылга бир сколага тирилтелер буковара очолорга били нехилие кенигер таханнар очотур этилерди. Ырыа тоюк үңкүү ветерандар честехин барта болар эте. Ол улахан терехенге кыттыбы пытыгар улахан хор бар эте. Скола учталлары бары. Оннато ансамбльлар, улатар ансамбльлар ден, кыргыттар ансамбльлары ден. Онното амбастан онно көнөн болу Светлана Сергеевна ол сыл Бороҕоҥу лели келбетите. Оны кенето көрдөҕө дибиһи уонча онтон тахы болотар тахан бары ыллаабыппыт. Онтон кини ыңыран ылан биһигине туох тебите. Очтоого күрәхтэһи тусту болар Бороҕоҥу болар. Онно Роман Дмитриев олимпийский чемпион келер дибите. Онно биһиги ырыа үретебит туох тустуктар туһунан ырыа. Оны үйретебин дебите, оны хеге басқа көрөк кытын дебите. Же оны көрәре деби курдук. Бигини бир бопкалан лан кибистеди. Ажакы үйреппит гынан баран Роман Дмитриев келбет болла, онан келбетага. Түкүрәкти болбута буллак. Оны ырыбыт талламатага, оны биге ыллабатак битче көрөт. Онтон бу хор триллерден ровно бигини оны барбутан оны лан кибиспите. Онан улаттар обычно тока хоргата эркиһэ аяк болачизи болаттар. Онан элбек киһини ылары бастан ута бука бары хыджанис пиппит. Онтон же когорен агаян кеннеке олох агаяк болан калыппыт. Макар Романович Крылов Макар халбыта, Валера Рожен халбыта, мен кеннеке халбыт, кеннеке дири. Онон же эти хорга амбастан ото оннато ушталар болар быгытынан ген сүддә питнестәхтек кини салаячки эппетин кенето келер боллак бит. Терен сыстан бар быппыт онтон коллективы сөбилән постепенно текирен кеннеке сүдбәттен такылыстат кастак основной кастак булан сырытты. Онон бу хорга хаҗу пытыр Светлана Сергеевна үтүтен хаулакан кини бигинде хор курдук устук токам Чуга хатан сөпкө ылдырга, оны элбек болғаны ылдырга үйреттеға. Оны элбек төк коллективы наға тұтар да кені, бәті әлекке мәйкалақ болан қас бейді кені күті бәті наға жүйті сығаннақ. Ол хен тобі сөбілен сұрыптақ бұтты. Коллектив, бұл хорға хөйдер бұтыр эпитерин күрді бұйнын эпитерин күрді бейін хал бәқ бараханик бәқ чұтауы болар деді. Улу октябрь брахнига, кыйы брахнига, он тахнанда элбек, оны наха улахан терехендер болачылыр, торжественный частак, обязательно нигерн хор хагалыр, онна финалга обязательно ме хор бар болар, он оқа жер обязательно бар болага чечилер.
Onu manı hıjjatçı bud. Onu hıjjan jana коллегаларга ним бартын кимылдырын бартын истежер булланчы. Отону хорга булланда жигинден амбастыкынан ырыһы чонор батын билер болуктар ди. Олар бастанын гытбыттыр болу онтан кенники бихи ондук солиста болбатар бут кирен хорга жигинден бебени исти деннары веретерте кини Сергеевна выделяйсик макенди кут. Наха ырыһы чонор кодор холобра выделяйсик ананнар элбахты мөгүллер этилер. Унда Хортан ем барат лекинер бәлер солист быһытнан сылжатчы. Наха улахан терәһендер болар этилерне бихи бир тугу хамай өйдө улахан терәһеңе бихиге очтауга культура эстафетада ем болар эте. Сакачы дикер. Оны бихиякы боллана биле Орджоникидиске улус келбите. Олар улахан бай концерт туру буттара Бороҕонга. Отон бихиге боллана хандыга барар болбут. Хандыга барар болу дем болбута онна Onu улахан конкурс болду. Кабар барбак болапты. Оны самолетунан кибиппет очтауга. Самолетунан рахпай бардак бити хандыга рахпай бар. Онна тиемет төплүк күлүштенчерге түспүппүт. Казыр хандыга бетер болбатага бит. Хандыгаттан бете сотту курдук рахсер. Оны түһәппитин кытта школа голары сол 2-4 туран эреннер олох живой коридор оңороннор ол быһынан барбыппыт. Onun hasoi buput bihiga to bihi sangal lanir jönür bolak. Ол ханны кыйгаты? Жоплай күлүчтен хандыга томполу. Ол ханны кыйга барбыккаты саас Улан оны мартыга 8 марта иннине теровна. Оны тибиппит, оны хандыган хачуду көстүбүттере, оны ол кие ажакайда олхон концерт болбута, оны бихигиттен мантан поэт Иван Мигалкин, Лонгинертен фотограф баради. Кини бар бута онна элбәкки сылы делегация бар дагы. Онна биге близ степенден самы нахасы билир ырылак битти. Оны Настя Готовцева оны биха солиста буточылар. Оны ыллабытын кенне зал хер тобус толурда жоннор бар этилер. Оны хандыга болланы шахтёрдерин балдар ди элбәкпа украинистер балдар бит. Олар браво бистиде оyon турутар ката булды. Нахасы ойбут беядна амбастык. Иманна латапны хочулгандык. Нахандык бистебет этилерге да Пастаны таны берил. Онтон өрбага аяннамы тотто биги 2 күн сыжыпытында бутта. Оны баста бир группаны шахтёрдарга кыптыры те аким бурсаптагы улахан эрхеттерин бар. Онда бар биттер бир группа болланы те Федор Хлопков дөдүтөр бар. Ол онна хеден келбит наха өйдөн калбыппын. Онна Сотту музейгер ахылларга догорду музей ахылларга сорunu малланы кытта биге онна субботник тап. Онна улахан бай те ураханы топпут этилер, саңат топпуттар. Оны урахатахан биле строительный материалын көмөгө көмөлөспүппүт. Онна Семен Жирнев онна Абакаяда атанан кит биттире. Оны Семен Жирневтен биле Нуче театрын артыгына албыт этилер, Нуче кейте онна чутагы бастакы саха кырсап сатаки битенди. Не Абакаяда болон кит бите. Онон тоқа телевидение хулла кире жеппит бит передачатын атын түмнен кебист. Наха өркүппит оны тиемет 11 часка хуллуктага дебит. Оны аппаратуралар доктора ажанан халан олох эбеттен кие каскарыча. Көккө бескетеди. Хуллуппут. Оны 8 марка көдөр биттере. Эрдей бай көдөр биттере. Жакка кетиспиппик намбран наха эрде көдөр биттере нахал баки көрбөтө болу. Розалия Ивановна энемете Алексей Алексеевич курдуктан 1900 сылтан бухорга ылды кетбитин. Демен томысылдар устата күн бүгүнгө дери ылды тойы хыджар кеоттон актарын санырын элбак боллагы те баалысты. Аттан мен амбастан бу диттакылли хыртакпына Ленская курдук Ырахдай дуттан манна үлели келбит Надежда Ильинична Попова ден музыкальныйга преподаватель кыз Ирина Ефимовналын Васильевалын бирге битерби кыз келен манна үлелі бите. Кини бехи дитсапыты музыкальный руководителін үлели кирен баран. Олох миген қай. Роза де хорга барыякка, каянда хыджакка, хор терелленерерден ыңыран олох күйүнен келете иджекел бите. Мен училище үйеріне хыджан әме хоргалыр етім.
атак школага ме урук эме оскола хоргар эме каянда ылды этибит кыраджаммыт. Онан буллана чавыл Надежда Ильинична эппитин бахагын баккабын келен күн бүгүн өрдүлы ылды жарбыттан жоллаакпын. Онна буллана этергелы маннык ухуннук ыллааппар мактанабын, халаячылар бар. Той этерген кинлер бихигини үтүяга керега этергелы Ырыа искутун өйдүрбүтүгер. Онна туактан кулабра издухабатна алынар битигер. Наха улахан көмөнөң орбуттара. Манна биги хор битигер нахал бак болан улапыт хорогор этергелы төрдөнчаттан такса кихигин мунуста жибиттара. Онна бу Светлана Сергеевна Гоголева халаячыбыт наха улахан этергелы көмөлөк кини этергелы маннык ыңырытнан кини жону кытта алтыхан жоңго үтүө үчүгей сыханнаагынан нахал бак кихикелерете. Онна бу хорга нахал бак раханай этергелы иделэх жоннор келен кихай агышастан киһэ келеммит киһэ хорор 12-ге, хорор 1-ге улахан күрәхтәһилләр конкурстар булар буллактарына өргөлле репетициялар этибит. Светлана Сергеевна хору халайтыгар наха чөйдө олох этергеле кас бидди партия кайдагылланыктагын ким кайдагыллыктагын олох бейте хигер оңорон көрөр быхлагата тогой жетерген сразу атыннык ыллатыбыт таганы сразу токтотон эн сыгалланыраган ден колобра көннөрөн берәчче ол көннөрү тиер колобра ылнамы пихи олох күскә үләзәһәрәтибит. Солистар хорга келләхтенә кинहा кыжык туактыр әтә. Ырыр катар әтә той жетерген солистар олар бәйләре туспа манералар Аллахын туғын тутахаджар боланнар сатабылын тутахаджар боланнар мәнәгәтне хорга кирен ылырга наха устуктары көрсөретилер. Ол да болар отта элбах салис ыллан хорбут наха элбах күрәхтәргә кыттан хамай колыбра бихияка салихинан хыҗбыттара Анна Аластырова, Марфа Крылова, Мария Бурцева, оны боланы өссө дәде өттүттен Афанасий Неустроев, Брежнев Анатолий, оны боланы Семен Сабин, Курдук, оны Эрибори Капырин, Чараңтан келеретилер кинлер даже 90 тымнытыгар киха агыска үнтү кыры болан ким Иван Готовцаптын ким Матрёна Ивановалын бары Маягастан Чараңтан олак хаты этергел бейлере Каман келеретилер. Оны кыры болбут жондар кизакны бен на үйрәтче бит. Оны буллагына этергел курук үйрә көтө көстерет бит. Ирибойры капырын кине эме баяңы ылдырете бете. Наха чөйдик тугын сакалды дегереңнән. Онан колобра концерттарга бу Жоннар нахап етнестәк боланнар. Олох этергелді битті репетицияны көтіп бәкке. Отчаларға масына да ден соқ. Тоғыратшы тоңмыт жоннар кәлін кирәтшілер. Атак бейі қорбытығыр нахал бәк тәрілтті жона хыджар болан Сергеевна наха чөйдік режимін оңырар еті. Кені болланы қолыбыра почта кыргыттары мия ағасқы бітелілер, бейі жетсаттары мия ағасқы бітебіт. Олихин онна сығыры тутан
колобра туақтан өйден жоннорун репетициятын онну турар эте. Мин болла альтовайга ыллыбын отта альт средний голос тен орто голоска мин наха улахан рыхат курды ханаммаппын атак бэм багамына ыллыбын. Ол да боллар бихи голос бытыгар Светлана Сергеевна кандаганы бихи орто голос бытыгар бес эбетер алтары кихи бар болар эте. Хорогор төт болачыбыт. Оны кини партияларын олох таңан этергелик танактык тутар эте. Оны партия үеретитер барыбытын түмен олох экзамен курдуңрачы сыйалдыр кихине олох обязательно бу ырыатын партиятын хөпкалдырыгар жулухар эте. Оны оннук же жулурдактык ол партия катыланнан оңоллан таңыллан жол күрәхтерге олох күскә этергеле ол гран-при лауреат булык бутырды ыллатар эте. Хорга буллана биге өсө бир түмсүбүт жон кытта кинна чүдө алтар эте. Хорогор балынкалар, хорогор этергеле мөгөр да курдык кенен сөп, ол гынан баран иели ола истиңник. Манна колобра бихи кахандаганы кинеха комаянду каянду коргупу кеммит суагате туактан онна кини бихи очолорго түмсер этибит. Хаңа жылы көсү хайыны көсөһүн Аласка таксан эми Ырыа тоюк оню бөгөтүн болачыбыт. Онны боллана күрәхтерге боллана туакка бу Алексей Алексеевич эпитердиле телевидение кирен ухуллубут. Онны боллана кораккотта хордыр күрәхтере бу хоровод танцевальный туактен коллективтен каяндаганы туактах экзаменнах кастери хыл болу-бола 5 хыл болу-бола каянда утверждение барар. Олаты болланы бу хор составыгар үлелир жоннору бихи защиталан келәтчибит. Онан защита болар детаны олан бихи күскеме бу жоннор үлелияктерин нада демит оннотто хорбут коллектива кенги турарыгар багарамыт ол защита күскө үлелер этибит. Өссө бихини кытта наха чөйдик колобра подругалар бит Ибарури Федорова, Зоя Сипцева, онна Изабелла Стручкова, наха чөйдик олох этергелле эми ким Люцер Тамонова, Екатерина Кайомова, олох кахандаганы этергелле көтүппекке эми эпетнестах паятык бары сааспытыттан тутулуга хоох, үлебиттен тутулуга хоох, дебититтен оппутуттан тутулуга хоох, бары керемит бир бебип багаханабытынан ылдыр тояр этибит. Онна биги хорбут колобра эти күрәхтерге киреригер нахалакан коллективтер кытта көнкөсү хәчибит. Ол көнкөсүгө тергелле корат кене именно Мирзлотка ден хора барете, Жатай хора барете, онна өсө чурапчы меңа хаңалас маята, онна өсө нам жахай күстәх этергелле бәбит наяхыбы хора бары утары турамыт колобра көрхтә хәлетибит. Инегеннән биякын хәппетнәстәгәте кырдык этинник улахан үлеләре оңоруга коллективы тутахыңа коллективы бир тыңга итиге маннык этергелле туогу сбордарга барахыңа наха өйүллер эте. Инегеннән колобра бихи үлебиттен олох көңүлләтен ол биэрии сборданар боллакпытына
Hasar dağıta ki hangılı Ырыанан жарыктанар этибит. Ырыа бүтүн партиялар бүтү беретен, жол барытын колбан, силимнен, ситимнен, олох барытын төп болу агардылы үлелхер этибит. Онна колобра наха өйдүбүн мен арай сопардарга киремит, канныгара гаражка киремит. Эмиске онна барар болан каллыбыт, оны киремит, же ырыалар бүтүн латыбыт. Оны наха сойдулар. Ол гараж бите акустикатын наха чөебит олох үйеха кананара халланнан маннык эргиен келен түйер курдук, бейбит эркелер курдук эте. Же нучча хоппардара бары наха шоқтүлер олох кайда маннык ырыаттар баргыты дебик курдук. Онун биһиги онтон кынаттанан этергылы марка жатайга ме биһигини кытта степем Настя готовцева салискалан олох наха чөйдик олох коронка битете аны туран болланы мөлүйен ден ыры битеме коронка те бу ырыны болланы зыряна хорuybuta онны же этирия туактан бейлери толор буттара турко олох атыннык ихилли бите би туак бутыры бит олох атын оны билем многоголосие болан наха чөйдиги хиллен бейте зыряна бейте сохойбута маннык болар эбитту ден. Онна туакка Александр Ушинский биһин кытта солистан ыллахан вечерний звон ыллабытыр нучча түйетелері көрөлөр ачылар бары ытахан олох просто шогуй багатын шакпыттыра өссө кимден эмия канныгere туак ырыалаагат бите классика ырыалаагат бите оны металлар быптыр наха шогуйбыттыра онна ме гран принылан келбеппит онна фестиваль болбутыр коракка келемит фестивальга мекыттыппыт улустанан Ленин проспегинан кама жаныллаппыт итинник наха улахан тарахиннер культура төр наха чүйдик телилен республика өрдүнен бараллара бихине этергелы кынаттыр эте маннык колобра бу оруен киниге деген хыджар жоннор биһиги үөрүүнү кыттара хыджар этибит. Онна келин оттойти хыактар, ол хыактарга биһи ките кире жыппыт эмие. Олох этергел манны келбак кихини транспортировкаланы жахи, нагалаахын, барытан ха устуктаан биһи өйдүүбүт онна этергел киннер үлелерин өйдан туран отто поддержкалдыр этибит. Оннук биһи отто билигин даганы отто арахны күрәхтәргә хаҗабыт, ылдыбыт. Онан инникитин даганы отто хаҗар булам нарбаллар. Урук Светлана Сергеевна наха да хәнеләгә бит, мин һага бит. Нахал бак коллективы киттерләдер этте. Нахал бак хорда ате, милициялар ансамбльлары, бытовой ансамбльлар туа ветераннар хордыра, биһиги хорбут, оны таханан жетсак көледир. Олох минута да ханьямма табиттебик курдук. Наха таланнах, наха интерехней этергелы күстах, ис айылқалақ кехебиттем мин хагабин. Сөйп Розалия Ивановна сүрдәк үчүгей истиң ақтыгар мақтанабыт. Онунтон Алексей Алексеевич, Розалия Ивановна биһиге бу Народнай хорбут, оттон бысылдар устата ыллан келбитигер бейгат кылаккатын киллер беккетер мақтанабыт. Йонтон бу хору кытты үңкүү эметеңге сайдан бу күн бүгүнгө дери Бороҕонногу ыры үңкүү Народнай коллектива ден ааты сүген келлек битти. Мария Афанасьевна ден қасылтан бу Бороҕон хоругар бу коллективка үңкүүлүгүнү оннон бу кимнех ақтан санааны аспыттарын курдук. Каннык түгеннери де бүгүн ақтан санааны агын эте.
Биһиги эмие иннинээги көлүнелер учаттарын курдук. Ол сагана кийиненен, таансынан үлүһүйен бу искусствага, культурага сыстыбыт эдер учаттар этебит. Мен бэм туспанан кепсир баллахпына оскола сагаттан меген үңкүүге ухуйбут. Варвара Сергеевна Сивцева ден учуталым эте, уанна Тамара Михайловна Дорофеева этилер. Онтон осколаны агыхон сыллаха битерек биттен Мария Захаровна Сивцева илитияр китбитим. Бу коллективка менкелер бер үңкүләбиттере намно хен рапы жоннор эдерчаттар үңкүлү хыжаллар эте аттыпын багарабын Шарабурина Валентина, Карамзин Афанасий, Дичковская Людмила, Мигалкин Гавриил Гаврилевич, Валерий Мигалкин, Петр Аммосов, Николай Гоголев, курдук учаттар үңкүлү хыжаллар эте. Меген балан учутауга Федора Тимофеева ден Подруг келен үлели хыжар бахалаата, по-моему, практика бахалаа. Вот, оны кені мейін көрсен үңкүүге атын үңкүлүү келехан коллективка үңкүлүү келехан бары булахана беге же көрүнен эйин күтебит, мына хадары үңкүлүү хурду көрүнәхын денде тохтан ыңаран ылбыта. Мен тибиппер тан эдер баралардан эдер хастах булам диш кону битер биппинен. Оноттон чөй байтак эжидерим байдарым курду ханамын бу коллективка кирен үңкүлән кирен бар буппут. Оччуларга Мария Захаровна хохай үңкүтүн турора хаджарете, хаңа үңкүү. Онно кине арай кепсир. Мен хайдара ханабар хореографтар үңкүүттерге движенияларын көрдөрөн үйреттилер де бүттага бул диханеретим. Оны бола Мария Захаровна арай кепсир, хас бидди движенияны бу улустарынан хохай араксарын мен онна хаңа билбитим. Бу улус хохай хамытын маннык камар. Атын улуска маннык, бүлөңердер манныктар ден бияха хохай үңкүүнү турор бута. Онно же хен хасара алтта хас көрүңү камыны үйрөтемми жолу үңкүү турбута. Ол бастык үңкүүләбит үңкүү молете. Мария Захаровнаны өсө туактен отчуларга кени агыгонусуларга танцевальный коллектива кени олох үчөйдүк тутан халаян олор ребетете. Арай бирде тох агалбыт. Мен онны бастакыбын урумяна кыламан эйин жени бастакынан биллим арай. Кене хантан ара сугуруттан агалла бахала закастан алладу. Онны барбытыгар үллертете практическое занятие орда, короче. Секиленер улардан баран барбытын жөрүмянаны хайда хоттору, бу кыламаны хайда туттары. Жона мен көрөмүн туттамын жа наха олаккан артыс курдук хананын бебин. Бу телевизорнан көрөр эте театр артисттарын курдук хананан кебистим. Наха вердим, жоллондум. Вот ол кыламамын даже билиңяңе жермен тутта хаджабын. Отчотого качество бу туга сөктөрөр кени билген хэп. Билиңе бу китайский кыламаннар билиңе коллективтерден бар кетебит. Но ол Мария Захаровна бирбит кыламана билген тайнан көрдөкпүнө. Ола качествонан ухулучу. Этиддек онна боллар чочолортон агыгонусулардан телителерге биле коллективтер кадлары фестивалдар наха болалар эте саме көктөктө кытылдар кемнере баалак. Вот оннотун үңкүлөр чаттар бу сыанага таттараннар үңкүүнү сөбүләннәр бу коллективка келен эбиллен испиттере. Тынчы 912 сыллакка Сахаре Россия составыгар кирбите 305 сылыгар улахан республиканский фестиваль жокусайга болла. Бу фестиваль болутугар манна Бороҕонга үңкүү үле коллективтарын чаттарын комуяхын болла. Ыйыннеттен бахалах кериңе. Үлелеттен босхолан тураннар чаттары режимынан үйрети болла. Мария Захаровна главный балетмейстер, онна хореограф үңкүү турурачы, композиция турурачы. Учаттары биремелен аттаран туруран ыңыртыр. Онна программа, фестиваль программа текең бағайеті. Онна биһиги ол фестивальга
мөрүден сүйіті композицияны наспыппыт, ағылыбыта. Вот, ол сүйіті композицияға бігені бөлігінен араран түрдінтен тақса үтчат кытты бұта. Аңардас мөрі сүйіті тігір композиция бұғытынан алта бесті бөлік бар еті. Мөрі әбе көстүйтін, көрдірін, улахан байы кен композиция бұл бұта. Манна бігеге тугу тутту бупут. Биле бастаканан чепчеке яханнах күйөк шифон таңаһы мөрүн долгуннарын көстүтүн көрдөрөн тутту бута Мария Захаровна. Оны республикага бастаканан оны практика бахлагате, оны улаханнык саналабыттара жүлүр сибелер. Онна онтон о кемтен ала көрдөх битине кеннеки оннук таңаһы туттууну атын коллективтер эме киллерен бар буттар эте. Аны болар ити фестивальга биһиги Осетинский хоровод кен 14 кыстан турар үңкүүнүн күләбип бит. Бу үңкүү эме улахан бихеребиле, үрдүк бихеребиле ылбыта. Жүлүр сибе бу үңкүүнү именно толору мастерствотун үрдүктүк саналабыттар эте. Вот до того Мария Захаровна бихигене ол белемнир кемигер. Бу үңкүүнү обрахан берехтәк бит. Бу беге грузиннар, оны осетиннар те үңкүлі хөджарлар күрдік. Алар бұл баққа, именно омуктар үңкүлі хөджарлар күрдік. Туттан қаптан керектәк кәттен. Характерін беректәк кәттен. Бу тарбақ бұт төбі түгер тие, бу сүнні бүт көнө түгер, бу харақ бұт көрі түгер. Барытын обыраға табақтақыт беректәк кәттен ерді білі олық күстәғаты. Репетиция кемегер сығы алғас таққар боллаға дей қолыбыра. Оны олық хем бір қаттаңықтан келдері тұрар. Әлбәқті туқтан, әртиен, жарықтан же олық оғыбай үңкі таққан кәлбіті. Вот. Ол грузинскай, ол осетинскай хороводка, оны же 14 оллақ бұд. Бұл нәхелектен еннек улахан бір үңкіге улахан составы түмер үңкі тұрырар жарықтырден улахан күстәқ үлі дейіні бұн. Отчыларға олаттар әме үлі коллективын оғылыра улаханны үңкіге хастыватақтар гынан баран бұл әдәрі чаттан қасыба тәнеттен, бұл үңкіні бүләннер, бұл тәңнәхәрілер әме сығаныға атыттарға тәңнәхәр тақаннар. Тәреліктер бұл шейдері кәләнер үңкілілер әті. Аттықпын бағарабын Толковников Роман ден, Габышы Валерий ден, Слевцов Петр, Москвитин Гоша, еңден әдер чаттар олаттар, чүйдік бияға үңкіләбіттері. Кыргыттартан боллағана Захарова Марина Лена ден әдейді балыстығыларын күләбіттері. Неустроева Дуня Бара, Березкина Лиза әдейінен Мариялының күләбіттері. Әлбәқтер білген даже өйдерге дағарахан. Улуска очтағы ұрыйонға 915 сыллартан Баанай үңкүү республикаға бастықынан көрүлер бұлбұттара, бастықы көрүлер. Оны маяға тиен үңкүләбіп бітін өйдүүбін, бігеттен төт бары кытты бұта. Салаятчы бұт Михаил Захарович Сивцев, кене чолорго Ленинградтағы культура институтугар үйрене хаджар. Каникулугар келен бехіне бааны үңкүүге же әртиян керен бар бұта. Онна кені біле ол Ленинградтан кәлбіткеге бұл бааны үңкүүге кетелілер специальный үшөй бая блачылары тиктерен, бытовойға тиктерен кетті біт. Мокрый асфальт ян материал очылырға кимде кетеліктен ғабығылағаты республикаға тиен онын күттіп бұтығар наға сөға мақтая бұл таңаспытын саппытын наға туақтан көрбіттері, қайғабыттары онына. Негінен бе Михаил Захарович күрді салаячылақ боламыд баны үңкілерге күрутын бастыр әті бет. Михаил Захарович каникулгар келен баны үңкіні тұрырарғар бастан меген партнерша оңығынна, онына бастакын күләбіт үңкібіт джайф денеті. Бұл үңкінен беге қатасқа тиеммет концерттан тұрабыт.
Онна бастакы баалайын күлер боламын наха долгуяр этим, долгуйбутум даганы. Ол канеттен ити уже конкурстарга инкытты, элбах баалайга үнкүләчилер уже келен көстөн, элбах паралар үнкүлән барбыттара. Агуан үс, агуан түйет, агуан бес, агуан сетте хылларга биһиги республика улустарынан тааттанан, чурапчынан, горнайынан, маянан гастроллур этибит. Уһун аяннарга көрдөх түгеннер элбэх болаатчылар. Никита Костекөнебес, Алексеев, онна Афанасий Неустроев, кинилер иккен көрсөт үстүлер дагана, көрдөрө хаханда бүппет. Же кихини бартын күллертен, настроение бөгө нүкөтөгөр жоннор болаатчылар. Мөрүтәгә тойон мөрүгә Народнай танцевальный хоровой коллектив биһен сыллах хүбүлөйнен тойон мөрү үлеһеттерин онна тох пар бу танцевальный хоровой коллективка биһен сылустата үнкүләбет, ыллабыт жоно бараларын ягадалан тураммын үсирах биттен багары мете олох кутугар ситихилах болун, табыллылах болун. Дирин түгәхтә айы бербет искусство кере эгете. Бу үләгәт эхяха крутун ситихине үтүене эре агаллын. Ол курдук музыка үрдүкү осколатын 2-10 агысыллаакка бүтерен биһиги бэбит кыспыт Айталы Анатольевна Сепсова ба карместеринен үлелихиджар. Онна Жокускайдагы культура, онна искусство колледжин Үңкүү салатын бүтерен 2-10 сетте сылтан эме бэбит кыспыт Ольга Семеновна Петрова жа үлели камсы ая тута сыджалдар. Онон же эдер көлүнө аяр бу жонтон бүгүнгү Бороҕон Народнай хора терилибите жебеппит. Бу Бороҕон Народнай хоронтон эрде этен харбыпы курдук 1954 сыллаакка терилибите. Онтон же Народнай самодеятельный коллектив тен атын ылбыта бехин сылынжа билетир акты түһүгетигер олоробут. Онон же баян Айталы эдер кихи ен бонтон туох коллективке келләнди уже хасемехыл үлеләбит бете солун иһин болбут бете натун солун республиканы ахан союзка тиеттон ыллабыт тойбут жоннорда коллективке үлели кетбетен же бастан үлели кетбекер кайда хате ыраханы көрүстүндү или бу коллективке үлелерге чепчекеду те кайдагай. Тоно бастан боннинас найхыгал лижибутым. Анна кратык опыттанан инде көрдүк. Олен манна Бороҕонго лигалам барамын. Отон бастан жону билбе биттен гырахан хогосата, но мияха манна бу художественный руководитель бит Елизавета Николаевна хорукта бастан бисиндер биде. Антон еще көрдү бирин наха ыраханы кая көрөспөтам дейбит. Билигин онтон те основной состав каски жарыктанары. Примерно 4-нче киһи бар. Онтон репертуарга үле кайдагай урукку ыллаанаспыт ырылар билигин касырыны колобур эн ыллата жаганы онна хаңа каннык ырылары бу хорга белемнен турурдун. Уруккарылары, точнее, хайыжабыт, химбер тута хайжабыт, ылыбыт, хасылай, например, усадан гимнын ылыбыт, мөрө барақсан ылыбыт, онна хасылай конкурска кыттарга химбер тох хаңарылары веретебит, нуччалы веретебит, сахалы веретебит, то омуктуга кытыры тияжыбыт, байыл кыттажыбыт, деп көрдүк. Эти республиканской хор көрүтэ, это Россия моя история олох камсык эре эннигер олунью ыйга ытылыбытади. Онтон жабы камсык кем нер боланнар билиңи терехиннер барыта онлайн бола тураллар. Оны жабы хор биһиги бу Бороҕон хора төрүттэммите Народнай самодеятельный коллектив атын ылбыта бехин сылгараналлах онлайн конкурсы пыккетти ол туһунан.
Ырыа түмәр күстен бейге хорбут үбелеген Аллах улахан республиканской ағас хор күран ыпыппыт. Онно гран-прины ылбыттара Мая Народнай хора. Бастыкы лауреат ылбыттара Наяхы Народнай хора. Иккис лауреат Нам Народнай хора. Үхіс болағана Төңілі Народнай хора ылбыта. Сөп айталы аяқай әдер кияқа бұ үлағар салғы айымнелақ үлені қамнағы оннан ситихилері бұ енекі көлені үлелен аспыт қарместердір ситихилерін өссі дағаны бігергетін арас тағына конкурстарға гран-при, лауреат, үрдік атын ыларғытығар бағарабыт. Мақтал. Ольга Семеновна эннже Жокускайда культура колледжин битерен бу төрөбү дойдугар эми өлели хиджаган бу сүрдэ очугай онтон кераксебиллах төрөбү дойдуга келен үлелирден онанже эдерке хементон үңкүү коллективгар тох саңа көрүүлердакыны тох коллектив каркас кихилакыны жабахалысты. Мен булагана народный танцевальный коллективка уахетта халла колли келбидем. Билеген составпар сүрбөт 4 кихи бар, ичат. Онтон основной составка 19 кихи бар. Маны таханан бихиқа спутниктардақпыт. Орта састақ көлөне жөге. Онна үхіс састақ көлөне күндүне. Бұл жөгелерге болағана әтеметейді әрді тойын бүрі хеп тыһынча 992 халлаахтан сылжар кыргыттар баалар. Билген жөге ансамблга үңкүлүү жаллар. Онтон же бу тойын мөрү үңкүү коллектива республика онтон эми биллер коллектив ол курдук культура министерствотун ыңырытынан эһиге коллектив кыт бу республиканский теряхиннерге мие кыттагатчы колбур чаханнык теряхиннерге кытындыгыт. Республиканской болар олонқа хыгар алдан коракка 2-19 сылақ кытыппыт. Онна 2-19 сылаққа намылуғығар болбыта олонқа хыгар, онна ме кытыныл бұппыт. Открытиятығар. Ити олонқа хыган же ахыллыларыгар, ити массабай коллективный теряхиннерге үңкүүлерге онна қас кеһи болан баран кыттыны быкты. Онна болағана ағыс бары болан бар бұппыт. Опсая 16 болан. Баран кыттыппыт. Маны таханан онтон қанна Хабаровскайга онна? Хабаровскайга онна Фуянга баран калыппыт. Ол инене 2-10 ағысылаққа Белоруссия баран калыппыт. Могилевтен коракка барамыт кыттан калыппыт. Манна болағана Елизавета Николаевна Салаячалақ фольклорный ансамбл тарибиппыт тойын мөрүден онны кыттан калыппыт. Онтон эдер киһэхэ мие сагалаһаңҥа холобур ан дойдут таһымыгар тахсы бар курдукти. Онон же Ольга Семеновна яхай мие үлэгар сетихилери багарабыт. Онтон эдер жонтон ыйтыакпын багарабын. Энники көрүүлергет булааннаргыт кайдактары. Энники көрүүбүттен репертуары сайыннарыга өссө эби эдерчаты хабы бихи индики буламыттен өссө репертуары сөргөтүү өссө хагаччаттары муху онна бу сага үңкүүгө сага костюмдер тиктелеригер онна өссө даганы бу республиканская тахамнаах улусный тахамнаах конкурстарга кыттарга ен буланнахпыт. Бихи бу юбилейга булагана урукку репертуартан Саргаланы Филиппова толуруутугар керечээни ден үңкүүтүн турарары жабыт. Ванна Марианна Петровна турурбут кыз тоюга ен эмие кыргыттарганан эмие. Он турарары жабыт. Ванна уопсай охохай танцевальный хоровой коллективден турарары жабыт. Композиция. Сөп жонтон айталы хорга каннык тухпаланнар баллары. Тон ами улус республика тахамнах ами конкурсага ами кытыппытын багарабыт улус республика тааттан эми де кодо уже зональный уже
всероссийская фестивалярга, хоровой фестивалярга кыттыхпытын бағарыбыт. Әйілге онюларга үсүс кихилях сводный хору тахарықтақпыт. Мұньян уже сағалы хиджабыт деп күрдік, список еген хомия хиджабыт кемна қылыларын. Сөбже эдер үлехиттерге кыржык инники үлағатер сүрдә олақан эпетінестәк соруктар тураллар. О курдук ити этен харбытын курдук. Эхил 2 түһүнчө сүрбе 2 сылга. Саха автономията төрүттемите сүз сылыгар. Россияны кытта холбас пуппут 309 сылыгар. Оннонтон самай клабынай сүрін терехиммет. Биһиги улуспутугар ытыллар саха серин народтарын ақсыз спортивнай ойнутугар же сүрдә хәлбәк үле биһигини күтер. О курдук бу ойнулар өрүләк ахыллыларгар, сабыллыларгар. Стадиону бир гына же 2 түһүнчаттан тақса кихини муньяммыт биһиги уапсай терәһине ытыктакпыт. Онунжа күндү доготтор, күндү улуспут жоно сергете. Бу болары турар улахан терәһиннерге бары түмсәммит, үлелиягың, камсыгың, аягың, тотоғың ден ыңарабыт. Оннонтон Бороҕон Народнай Үңкүү коллективыгар. Народнай самодеятельный коллектив үрдүк аата эңерелебите бейхен сылынан. Бу сыллар устата ыллан, тоян, үңкүлен аспыт бары кыттачылар бытыгар. Өссү түгүл ити истиң эғардебитин аныбыт. Онна өссү дағаны Бороҕон Народнай хорун Ырыата тоюга үңкүүте ухун сылларга атын аттата туруктун. See